balik kaya tigil Pampanga. Kare pong isang pagawang jingle. Yan, Mr. Rodian Gosun, Prosador ng Balen, Mexico. Balas, okay? With Papa Doms, Domingo Gosun. Kaya pa po may kapag-subscribe niya ka na akong YouTube channel. Domingo Gosun, Papa Doms. Yan, mag-subscribe na ako. Maya pa kaorasan, kaya kung gang makiramdam, malapit na naman ning alalan. Sa mas nanyong mamili, karing kakandidato, karing tuneta mong ayasahan. Atin kong kandidato, magana kayang tao, Edwin Pangantara Pasibayo. Kengan we bining mayo, kang Edwin Pangantamo, sadsad tane keng katlong termino. Kang Edwin Pangan, kang Edwin Pangan, tuloy-tuloy na puwing serbisyo. Kang Edwin Pangan, kang Edwin Pangan, ing taong tuneta ngayasahan. Ikonsel Edwin Pangan, busilak yung puso na, dakala puretang aso pano. Sinuyuya pong todo, kitiking balenta mo, Edwin Pangan yang kailangan tamo. Keti Balen Santana, iya pumigpabaya, tune serbisyuing kayang gewa. Ikonsel Edwin Pangan, mamiling susopan, matuat anak pakyabayanongan. Kang Edwin Pangan, kang Edwin Pangan, tuloy-tuloy na puwing serbisyo. Edwin Pangan, Edwin Pangan, ing taong tuneta ngayasahan. Ikonsel Edwin Pangan, tuneta yang kasangga, ampong tuneya pumakamasa. Mapagmalasaki iya, karempong kabalen na, sinaupiang todo keng pandemya. Keti Balen Santana, iya pumigpabaya, tune serbisyuing kayang gewa. Ikonsel Edwin Pangan, mamiling susopan, matuat anak pakyabayanongan. Kang Edwin Pangan, kang Edwin Pangan, tuloy-tuloy na puwing serbisyo. Edwin Pangan, Edwin Pangan, ing taong tuneta ngayasahan. Malapit na yung alalan, sa mas nanyong pilinan, Edwin Pangan iya ing kailangan. Tunemeng ayasahan, malagwayang lapitan, lalo na po karaskeng gipitan. Keti Balen Santana, iya pumigpabaya, tune serbisyuing kayang gewa. Ikonsel Edwin Pangan, mamiling susopan, matuat anak pakyabayanongan. Kang Edwin Pangan, kang Edwin Pangan, tuloy-tuloy na puwing serbisyo. Edwin Pangan, Edwin Pangan, ing taong tunetang ayasaan. Edwin Pangan, Edwin Pangan, iya pong tuneta mong kailangan. Kang Edwin Pangan, Edwin Pangan, ing taong tunetang ayasaan. Edwin Pangan, misan metong tangan, Konsel Edwin Pangan, IDK, Eka, Madiyado, Kabalen, 2022. Ayan guys, sample niya ba yan guys?